Umukinnyi ukomeye cyane rutahizamu aha mu gihugu cy'u Rwanda yatangaje amagambo akomeye cyane, baravuga bati uyu musore ibi bintu avuze ashobora kuba ari mu irangira rya kariyeri ryo gukina football. Uyu nta wundi bamwita Byiringiro Lague, ni nyuma yuko agiye afungwa inshuro nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko aravuga ati nyamara ibi bintu hari uburyo bundi ngomba kuba nabikoramo ngahagarika kuba nakina muri shampiyona y'u Rwanda. Ibyo bintu ndaje nkubwire uburyo yaje kuba yabivugamo, byatumye abantu benshi cyane bahita bagira ikikango cyuko uyu musore ashobora kuba agiye kurekera gukina football mu buryo bwa burundu. Ariko mu yandi makuru ndi bukugezeho ndaza kuba nakubwira uko uwitwa Kylian Mbappe ari kugenda abura burundu inkweto ya zahabu yari yizeye neza ko agomba kuzakura mu gikombe cy'isi mu gihe akomeje kugenda yongera ibitego Ubufaransa bwari kuba bwakina. Urabizi ko neza nimugoroba ari bwo Ubufaransa bamaze kubita buhagika ibitego 2-0. Ni ibitego ubona ko n'ubundi Ubufaransa nubwo bwinjiye mu kibuga bufite gahunda yo gukina, ariko byagiye birangira butari gukina neza cyangwa utari kwitwara neza mu kibuga. Ibi byose byaje gutuma n'ubundi bituma Espagne igira iza kuba yabarungurukamo ibitego 2-0. Ariko iyo makuru ndaza kubona yakubwira rero ngo byaje kuba byagenda bite. Ibyo byose murabizi neza ko ubu nubwo umukino warangiye ndetse wa Espagne ikaza ko yakomeza burya, ariko nyuma y'amakuru hari andi makuru abagomba kuba yagiye yahaboneka. Hagati aho ngaho rero turaza kuba twavuga no ku masezerano ya Visit Rwanda ndetse n'ikipe ya Aston Villa yo mu cyiciro cya mbere. Rwose ni amasezerano ubona ko hari byinshi cyane bitandukanye bikubiyemo, ndetse hari n'impinduka nyinshi cyane kuri shampiyona zaha mu gihugu cy'Ubwongereza zagiye cyangwa ubuyobozi bwagiye buvugaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, nk'uko kijyanye nibwo byamamazaga companies betting, ubu ngubu byamaze kuba byaba ibindi. Ibyo byose rero ndaza kubona bikubwira icyatumye Visit Rwanda ikigera ahangaha. Hari byinshi cyane byahise bigenda bihinduka. Ariko mbere yuko nza kubona kugezaho aya makuru mu buryo burambuye, ngiye kugusaba ikintu kimwe gusa, ikintu cyoroshye, ni kujya aho munsi ugakanda subscribe, ubundi ukahita ujya kuri like ukayikanda nako kamenyetso kameze nk'agakumwe, ubundi ukajya munsi ukandika igitekerezo cyawe. Ngiye kukugezaho iki kiganiro ndituru. Nari nakubwiye ko rutahizamu umunyarwanda uheruka gutandukana na Polisi FC Byiringiro Lague yashimangiye ko nta gahunda afite yo kongera gukina muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda, uko yabonye ngo badahuza. Mu minsi rero yashize uyu mukinnyi yari yaravuze ko abona yarenze shampiyona y'u Rwanda, bityo ko agomba kujya gukina hanze yarwo. Mu kiganiro yagiranye na RBL ejo hashize, Byiringiro Lague yavuze ko yasanze ni shampiyona batagihuza. Ati njyewe nabitekerejeho nsanga buriya mu Rwanda ntabwo duhuza njyewe rwose ntabwo mpuza na shampiyona yo mu gihugu cy'u Rwanda. Yakomeje avuga ko atari uko itari ku rwego rwe, ahubwo badahuza, bityo ko atibona yongeye kuyikinamo. Ati si ukuvuga ko nayirenza, ahubwo ntabwo duhuza ibintu byose. Nasanze tudahuza amakipe ndetse n'ubuyobozi bw'ayo makipe, hakazaho n'ikibazo cy'abafana. Oya rero nta kipe yo mu Rwanda nzakinira, ntabwo nibona nongeye gukinira ikipe yo mu Rwanda rwose. Byiringiro Lague yamenyekanye cyane mu Rwanda 2018 ubwo yinjiraga mu ikipe ya APR FC, yaje kunayivamo yerekeza mu gihugu cya Sweden, ariko nyuma yo kuva muri Sweden nibwo yaje kuba yagaruka mu ikipe ya Polisi, ndetse ari nayo baheruka gutandukana. Ibi rero bamwe bakaba bari kubibona nko kubona ko iyi ekipe cyangwa uyu mukinnyi agiye kuba yarekera kariyeri, kuko bizagorana cyane kubona umukinnyi utari gukora imyitozo, cyetse niba azajya muri gym. Nta kipe burya ushobora kubagura umuntu uvuga ngo umukuye ahangaha, ariko uyu musore bishobora kuzamugora kuzabona ekipe. Ntago mbizi neza, ubwo ni gahunda ye, sinzi ngo azabikora ate kugira ngo ajye gukina mu makipe yo hanze batigeze mubona muri aya makipe yo mu Rwanda. Icyo nasoza nibaza ni iki: ese uyu Byiringiro wananiwe gukina muri shampiyona y'u Rwanda bitewe n'abatoza, bigaterwa na bamwe mu bayobozi ndetse n'abafana? Ibyo byose ese azabyihanganira muri ekipe y'igihugu mu gihe izaba imwiyambaje, cyangwa azasoza shampiyona kurekera kwikinamo ndetse n'ibigera no muri ekipe y'igihugu nabwo abyihore, kuko abo bose n'ubundi abenshi azabasanga muri ekipe y'igihugu? Ese ibyari kubonera muri ekipe zisanzwe zikina shampiyona
shampiyona ntabwo azabibonera muri ekipe y'igihugu, ko ibyo avuga byose abo bose bagomba kuzajya gukina muri ekipe y'igihugu. Ese bizashoboka ko umujene utari kwitwara neza cyane muri shampiyona ashobora kuzitwara neza muri ekipe y'igihugu? Ibyo ngibyo ni ibindi bindi ubwo tuzagenda tubimenya, ndetse nuko azagenda we ubwe abitangaza, cyangwa n'igihe uko kizagena tukazagenda tubibona. Ikipe y'igihugu ya Espagne yerekeje ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya 2026 ni nyuma yo gutsinda Ubufaransa ibitego 2-0 mu mukino wa kimwe cya kabiri wabereye kuri Dallas Stadium hano muri Texas, ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Espagne yagaragaje umukino mwiza kuva utangiye kugeza umupira, ndetse ibuza Ubufaransa bukomeye mu busatirizi kubona uburyo bwinshi bwo gutsinda. Igitego rero cya mbere cyabonetse ku munota 22 gitsinzwe na Mike, ndetse kuri penalite nyuma yuko myugariro Lucas akoreye ikosa Lamine Yamal wari winjiye mu rubuga rw'amahina. Uyu nubundi byaje kurangira uwitwa Mike yinjije umupira mu izamu neza, atsinda igitego cya gatanu muri irushanwa ry'igikombe cy'isi, mbere yuko igice cya mbere kirangira Ubufaransa bwongeye kwisanga mu gihombo nyuma yuko myugariro wabwo William Saliba avunitse agahita asimburwa. Mu gice cya kabiri rero Espagne yakomeje gukina, ndetse maze ku munota 58 Pedro Porro atsinda igitego cya kabiri nyuma yo guhererekanya neza umupira n'uwitwa Dani Olmo, asiga umunyezamu Mike, maze ntacyo ashoboye gukora nuko ahita yinjira igitego cyihuse cyane. Nubwo Kylian Mbappé rero yari yabanje mu kibuga, ndetse yari afite amahirwe yo kongera ibitego bye mu rugamba rwo guhatanira inkweto ya zahabu, ntiyabashije kubona uburyo bufatika imbere y'umugarizi bwa Espagne bwakinnye umukino uri ku rwego rwo hejuru cyane rwose. Babajeni b'abanyamakuru bo muri siporo bajya bavuga ko ari umupira w'ibivejuru cyangwa wo mu kijyejuru. Muri iri rushanwa rero rya Espagne imaze gutsindwamo igitego kimwe gusa, mu gihe Ubufaransa bwari bwinjijwe ibitego 2 mbere y'uyu mukino. Intsinzi rero y'abanya Espagne yahagaritse inzozi z'Ubufaransa zo kongera kugera ku mukino wa nyuma ku nshuro ya gatatu yikurikiranye, nyuma yo kwegukana igikombe cy'isi 2018 cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Ubwo rero umva ko ikipe y'Ubufaransa yamaze kuba yakwerekeza rwose mw'abantu mwe, sinzi ubwo niba n'ubundi Espagne iri buze kuba yagira itya igatwara igikombe cy'isi nk'icyo yatwaye 2010, ubwo nibwo yaheruka kuba yagitwara. Ubwo rero Espagne sinzi ngo iraza kuba yakora iki. Urabizi ko ubwo yatwaraga igikombe cy'isi yari yaje kuba ubwo ubuheruka, ubwo ni 2010 ni igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Rero nuko rero byaje kuba byarangira, ariko reka turebe Ubufaransa Espagne iraza kuba yakora iki. Reka wenda twigire mu yandi makuru nari nakubwiye ko ndi kugezeho ya Visit Rwanda sinyanye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe ya Aston Villa ikina mu cyiciro cya mbere cyo mu Bwongereza, aho izajya iyambara mu gatuza neza, aho uzajya muri metero zingahe rwose ureba uvuga ati dore Visit Rwanda. Nyuma yuko amasezerano ya Visit Rwanda yari ifitanye na Arsenal yarangiye n'umwaka w'imikino wa 2025 na 2026, yaramaze imyaka isaga 8. Ni muri urwo rwego ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB mu rwego rwo gukomeza kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze muri Visit Rwanda basinyanye aya masezerano na Aston Villa ku mwambaro wa Aston Villa, ndetse Visit Rwanda ikaba izasimbura ikigo cy'imikino y'amahirwe cya Betano yari isanzwe yambara mu gatuza. Ni nyuma yuko Premier League yanzuye ko guhera ku mwaka w'imikino wa 2026 ndetse na 2027 nta kipe izajya yamamaza imikino y'amahirwe imbere ku myambaro y'abakinnyi. Aston Villa rero Aston Villa kwambara Visit Rwanda mu gatuza bivuze ko iki kirango kizagaragara cyane mu mikino izakina ya shampiyona ndetse n'imikino ya Champions League nayo izitabira.
Ikipe rero ikaba yiyongereye ku makipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa na Atletico Madrid yo muri Espagne, asanzwe akorana n'u Rwanda binyuze muri gahunda n'ubundi ya Visit Rwanda. Urumva ko ni ibintu byiza cyane rwose, ni ibintu biri sawa rwose mwabantu mwe buriya aho kwamamaza ku mikino nk'iriya ibikomeye ntako biba bisa. Reka twite tunasoreza ahangaha n'abashimire mwese mwamaze kuba mwagira muri cyo mugakora igikorwa gikomeye cyane cyo kugira gutya mugakanda subscribe ku Ihozo TV, ndetse mukagira muri cya ukajyaho umunsi ugahita ukora no ku kamenyetso ka like kagakumwe, ndetse ugahita ujya munsi ukandika n'igitekerezo cyawe bitewe nuko ubyumva. Ngiye gutegurira iki kiganiro nkanakikugezaho, ndi tumukomeze kugenda rero mudushyikira mukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.